ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ka anti-influx operation cell Jong kaseng henyo trap achik national movement East Khasi Hills District. Hapo ka jingalam Jong President uba LCM baru Secretary uba Bawan Nongse. Haka Pratrik ubnai risau arajar arpuai kelahir Khynra yiki Nongbylla bar Jylla ki batrei ki benta bapher Jong ka New Shillong Township kumshi benta ka jing pentrai kamhi Jylla ka Jong ke inaline permit. Uba LCM habaya keren cekilat pathai khubor ulaong baka seng kalapan her kerat kum bakat sangut ki Nongbylla bar Jylla ki bamdan ni ki kot kisla ki babiang badagajo ko por ulaong ru baka seng kanam aila delele ru ye ki Nongbylla bar Jylla ban wantre hapo gani ki Jylla Meghalaya klam ki kot kisla ki babiang चाइल्ड के वो भी नहीं है वो नहीं है वो बनाने दिए मालिक नहीं तो लाइसेंस है ये नहीं लाइसेंस बना के दिया है वो आया नहीं वो आया नहीं अभी तक वो दो जन में वो दो जन का बनाने दिया है बना तो मालिक को दिया है 6 महीना हो गया अभी तक क्या अभी तक अगस्त में लगभग लाइसेंस बनाने अब गाँव में जो तो कहाँ है जो हमारे जो दिल्ली मैनेजर आप लोग सब लोग का कॉल थे कहाँ रखा है जो आपका कौन सा नया लेबर जो आपका नाम Iwan Banwan Jurip hangni ako New Shillong yakini kinong tray non tribal ki bombyang hikot gisla ba ngilap siya ba kini ki babon hi kini ki non tribal ki ba tray ba pentre hang ne babon hi kimbyang hikot gisla babyang te nakaliang ka jongi kaseng ngilakan tu yakino kino ki kontraktor ki ba bawan man pentre ne ladai hasil ne adi ki dikharu ba swa banwan hang ne kini kinong tray kide ba penbyang sai ki level lesen ki kot gisla babyang lada kaseng nang ne sakmat lada kalap ikini ki breu bawan klem teruslah ingin mailat iki ingin be iki bagin dihap lik thai na Shillong Kisnong batawe ru kalong ba kini ki breu bawan tre ne ki deban ki khasil ne ki dekat ki deban tengbiang ye kinong tre lejong ye ki kesela yang lain juga saya minta sini alat pikreng ba dan ketuk ini kontraktor ini usiam perjang setelah ini ababiang dan nak ini jemban kok ababiang kena kata kena di steng tu ila yakin membuka Islam ila pak saya yaki bahadu kat kiri ke perjang kat Islam lagi perjang meniru kaseng di hari bamdan kok sebadan ila pak semua dah mengincar saya